pek ule tun tu ba hian July ni sari zana Argentina le Egypt te World Cup round of 16 anin khela an result kan hriat dana khovel alung oi lova ti chuan Argentina hi FIFA in a trane duan lok sa ani ti in khovela in hialna nasatak a trending back ani ti chuan Egypt lamte po in report si sang te FIFA a an the luta complaint te ti chuan FIFA referee committee te meu po kha match referee i chungchang ngai to in an committee ya ama hial po ben hial alo tok chaudon ni in alanga chutiang borok si sangthanga chuan Argentina kha referee tele FIFA in alo tran rengem he FIFA in khelna dan huang chung an dan FIFA law bi ka an bo cheviovem atu chunge dik jok Egypt nge Argentina ti akha ngai thla khawatan kan ron chop chu kani ingai thlang FIFA World Cup sang hi samni paruk round of 16 na July ni sarizana Argentina le Egypt in khel kha an khel na mun Atlanta Stadium mi singruk sang re chuangin an ena TV le thil danga tanga khovel mun sanga n2 za tero he thu bo sai lai hian FIFA lamin an lapuan zar loba wangin ala hriat thei lova kha in khela khan chuan lam chi sang le soisel na tam takte complain le FIFA hial chuwa chal na le dem na boruak sang tak a oma tuna khovel puma thil trending mek po ani abik takin Egypt media le fans te chuan referee thuthluk na sang laka fair lo ti in soisel na le thu thang anasa hle a an khel atanga minute som hnia Argentina lamin penalty an mu ta kha Egypt lamin an soisel na sa hle a referee thuthluk na khan Egypt defense in ball a khoi masazok ni in an hria a var check ani nu po a penalty tura an pom ta kha Argentina du sak bik na ni in an soizui na sa hle tim khovel hun sanga in khel thir tu te soisel lian per pakhat chu Egypt lamin 2-0 a ma an hroi chung khan minute level chau hun beltura ngai ani lain referee in minute riat zat sei hun ape kha Egypt coach le bench lamin Argentina goal khung ma lo pek bel riang hialin an pu'a Egypt lamin yellow card panga zat an mu lain Argentina lamin voi khat ma card an choi lo thunga Egypt lamin an midfielder te card pek an ni ma khan Argentina fall nasazok nia an hriat telaka card phor ani lo kha double standard ti in Twitter lama an au chuak na sa hle bok heng thil thleng sang te awang hian khovel puma football thu thang lar ber script World Cup ti bok kha aron lar thar le a Lionel Messi mimal record chiat lai khu moinan le quarter final an lu theinan FIFA in match official te aruka thunun ni in Egypt thu thar lar deuh te chuan an vovung le a Egypt goalkeeper Mostafa kha penalty chu ro pui tak voinga zet dang tu ani chungin mimal choi moina kha ne na goal khung tu Enzo Fernandez ne na pe kani a he thil po hi milar jok chau thang bi ni in thu thang atam pha le ani Egypt manager chuan in khel zo rualin press conference a lom lo mel takin in khel chung chang chu kan movek thil thleng eng kim kha athiang hlim che em ti chu khovel thlir tu mipui hian an hria ti in referee te hming soilang dot si lo khan in khel bo ruak chu fair lo ati zia asoya in khel zo nu khan var chet dan chung changa soisel na le lung oi lo na anasa zual hle a minisom nia Egypt defender le Argentina forward te ball in chu na khan referee in penalty a pe a Egypt lamin var fiana thalak an en khan an defender hian ball a khoi masazok ngei ni in alanga ama ero chu var room lama official te khan referee thuthluk na masa kha thak dang lam ngai khopa ti sual chiang de tuk atling lo ti inan pompuya hei hian Egypt fans le commentators te ati thin rim leni tin Argentina in goal ni na Messi goal an khung don khan dar malama om Martinez kha a offside ni ge ya hriat ani a var lamin he thil fiatura semi automatic offside technology line an ron rin chuwa kha Egypt media te chuan chop chila siam chop le kar khat malama millimeter tlem te chau thila Argentina du sakna ti in an soisel le a minute somnga panga chawa Argentina penalty area chunga Christian Romero chuan
Egypt forward Mustafa Mohamed laka tluchungin ball a khoi tel nia hriatani a Egypt lamin ngor takin penalty an ngen laim on field referee khan alo palzu saka var lama khan fiana po nei mi alo khan an ngoi san zui dai kha phat rual lovin an soi sela var keng ko tu te hi European le South American ram sang atanga chhor an ni thina Egypt fans te chuan Arabic le African ram atanga referee an telve mi alo na chuan thlei bik na ashingani ti im thu thang lian tak an siam zui bok Egyptian Football Association chuan man mo zatin FIFA ne na French referee Letizia le a haute bi khoi danglam turin FIFA a lekha an the luta Letizia le a group te hi World Cup referee zinga mi ni to lo turin ben nga ro se ti inan nge na Egypt coach Hossam Hassan Khan in khel laya referee te laka FIFA dan puya mikhwal thaibik na laka inven na anti-racist signal aman laim referee khan ngai sak lo setin yellow card alo pek zo ka wangin EFA Egypt Football Association hi anthin rim zual hle a ma se FIFA dan lian ber pakhat a chuan referee te thutluk na siam abhik takin var ne na thutluk na an siam fel to hnu chu thil thleng eng ma awangin athak danglam le match khel non tira kalpui ani ngai lo thu an ron hriat tir arin om bera he thil hi World Cup history ya ala thleng ngai lo shim bok Cover Sport Channel lian BBC Sky Sport le ESPN lama analyze ming thang tak te chuan fia na thalo tak an mu chuate an puanga Egypt goal ni na lip tura var tan le na hun kha athui ma ani ti inan soi sela var protocol dan pia lam inconsistency thutluk na in thak hlok atlingani an ti ya Rob Harris Sky Sport chuan referee fia na chui hian double standard ako ati ya Egypt lamin goal an thun don khan hlataka tlem te follow oma wangin var an manga ma se Argentina nena goal Enzo ana athun lu don khan Alexis McAllisteran Egypt midfielder Hamdi Fethi atekul na ero khachu var lam hian enga ma ngai lova an kalpui dai kha adik lovani ti inan soi sela FIFA referee committee chuan an complain thelu angkhan he match a thuthuk na fel lo te kha an chui zui dona referee Francis Letizia le var ruma hruai tu te khan an na an tlin lo nge yani ti an mu chua chuan kum sang hi som ni par World Cup match lo la om chho tura an ham tir to ri lovanga an ram lama committee ma a an in explain angai bokang chutianga boruak alen e mawang chuan FIFA hian an kalphung angin match zo atanga ni thum chungin referee te imbiak na ole fia na toy kha mi pui hriata ati chuak ngei tura ngai ani a tin kan hriat mai mi lo tur chu Egypt coach Hossam Hassan an in khel laya referee laka anti-racist fair play signal manga kha anulama press conference a thuthuk na soisel thui tak awang khan FIFA disciplinary committee chuan Egypt lamin complain an the lut chuang mi lo khan Hossam Hassan hi fine le match ni thangrin an rem jok dai thei arin ombok achan chu kha signal kha chan lian tak om lova referee te chai kul na na man ani awangin FIFA chuan Hassam hi match ni choltir le fine tir atum me kani tin hun pa ngai azo a minute ni pek bel to nuwa Argentina in nena goal anthun ma chi khan Egypt captain Mohamed Salah chu Argentina penalty box chunga Alexis McAllisteran akal tlu nia hriatania referee in penalty apek lawa wanga Egypt bench lam anthin rim na satawangin an coaching staff pakhat chuan pichunga tlan lutin referee le players te awa an khumba ka Argentina captain Lionel Messi avama chonzui boka Letizia chuan he thil moi lo takawang hian straight red card aphor tangala ti chuan Argentina lamin nena goal anti lu nu kham Egypt bench a al le to a referee khan ka thar a met chuak zut mai box sinen Egypt head coach Hossam Hassan po ngur zatin referee a an khuma midfielder Hamdi Fethi le bench chu Hamsem Hassan thangin yellow card pek an ni zui ta bokani red card mutu Egypt coaching staff member khan match ni atanga thli thleng bench a thut phal lo na ama chon nge do na
FIFA เฮียนเฮทิลฮี physical confrontation และ unsporting conduct ตีอินอันสอยซุยนี่ Egypt Football Association ลามินอัน players และ bench เตอันทุนโซลาวางและ referee กุตาวัตินลุยอวางิม FIFA disciplinary court นัวยะ Egypt รัมฮี Swiss friend ตั้มตักไฟตีร์อันนิโดนะติน Egypt in complain อันเทลุดนาซาวิเอาจุงิน FIFA จวน on field referee Francis Letizia เจดดานฮีอาหุมโซอารินอมเลอะมาเซ referee in หุ่นตอบต่อนูบหุ่นเปกเบละกาดปารุกเซตพอร์อันนี้อวางคาม FIFA referee committee จวนtournament ในช่วงเฮียน knockout stage เกมเลียนดอตูระ Letizia ฮีเรย์เลวเตอันโซลตีรีอันตุมนิยาเชียตันีอะ FIFA referee committee และ technical analyst ตาลันดานิมEgypt ลามิมอวาร์ตะกะอันเงียนจุงปัว pitch side monitora var อวาเอ็นดูทัดเหลาชันขาชันช่างวางนี่อะฟุตบอลดานทาระอังินฟุตบอลดานปุยา var มันดานะ on field referee ทุกๆนะคะอีสวลเชียงระตุกเละเชียงซาอันนี้ชวิน var room อจังคาน referee ค่ะเวเอ็นตูรินอันเก่าเทียงอะ Egypt for was Mustafa Mohamed และ Argentina defender Christian Romero เตin kalna khan on field referee Letizia khan fall le penalty wrong akailo ti in chiang satin thuthuk na asiam masato a var room lama assistant referee te khan video thala anlo en lai khan referee thuthuk na masa kha thak danglam ngai khopati sual chiang hlia atling lo ti iran pompuya chuwang chuan referee kha monitor va en turinan kauchuak talawani football fans tam takin anria sual thin chu players tele coach ten an ngena wang mayim referee in var monitor ava en ngot ngai lova referee in aruka var official tenena earphone manga an in biak nu khan fia na thleng thar awm chuang lo ti in khel achun zom tir zui nga la Egypt lavin wangen lui khat kha football dan pui kal ani awangin an phal sak talo ni inalang tin hun pek bel lai kha boruak sang le a players te an in hnial na sato hle referee khan va en le kher kha in khel ati tlai thlon mai ba ka Egypt lam thin rim na le boruak sau sang kha athunun zo lo pha alawa chuwang chuan var room thuthluk na chu rin chanin in khel kha rang takin akal pui tir ta jok ni inalang chuwangin coach Hosam Hassan le an association point var manga thuthluk na kalpui dan hi affair lo ti im FIFA ne na an vuina le kha an thlen chan ber pakhat ani pha ta ni zona om le ta chu Egypt lamin goal an thun nuwa referee in var bok kha atan let pui le thowa khan Egypt fans le coach te thin tirim zual tu ani thar le a football dan pui khau tak nuaya goal alu to chuan goal ni na Mustafa Ziko goal lu nu khan var room lamin kha goal kha athiang lemem ti kha an en nge angaya goal lu manok khan midfielder Egypt players in Argentina players laka fall alo nei masange yem ti kha en angaya goal lu nu chawa varin na aron thok ta kha Egypt tan chuan thin rim thak tak ma se FIFA kalphung pa ngai tak ani tlat thung si ama chi a Egypt lamin penalty an ngen ero khachu no goal ani awangin mondotoria var room va in rol kher na tur kha dana a om tat lova referee khan fia zatin no penalty ati to awangin var room lamin let pui kher kha an rot lo chuam referee kha awakal ran angai to lovani he thil thleng chia hi analyze lian Dale Johnson point referee asoi sel na bul berani a claim te fall om na hriat chuana referee in hun a khorala var en pui aphal thap Argentina in nena goal an thun don kha Alexis McAllister tekul kha referee le var lamin enga ma ngai lovin rang takin an pom zui dai thung atiya FIFA dan nuaya match thunun tu referee in media ma a thu chu siam phal ani lawa wangin Letizia ran technical committee ne na match report a the du ta referee hun le expert ming thang Mark Littenberg chuan Egypt goal don khan claim te fall wangin var an en le thapa ma se Argentina goal thun don khan fethi laka fall kha referee le var lamin an palzu tlat khachu
double standard chiang takani ti in Sky Sport lama apuanga tin on field referee leti ziara ai khan var room to official te khan an na an tlin lo zo kani ti in a soibok FIFA referee committee chairman le referee ro pui Pierluigi Collina chuan referee te boruak chungchanga thu chuwa toy asiam ve nga la he matcha var man dan le thutluk na siam sang sang te kha FIFA referee committee chuan chip chiar takin kan chui zui me ka ti sual lian tak a omani chuan kan dan angin action kan la nge yang ti ina soya Collina hian boruak ti zia om nan var audio tlang zar thuai a thlop thu atar lang tel bok in khel azo nu khan khovel puma football pundit ming thang le khovel sport media lian te chuan he match rorum tak mai hi chip chiar takin an thlir le ta referee Francis Letizier che dan kha khovel ma a mual phau ani ti in an soya Egypt goal lu dona midfield fall a en le thap la ya Argentina goal ne na lu dona Hamdi Fethi chir tluk ani kha alet puidu mi lo kha inconsistency te naw le referee double standard chiang takani anti a lenkar ero chuan on field referee a yim var room to official te thiam lo amuthunga Litizier khan aruka va entur khan var monitora kauchuak ram se chu het yang khovel huap phun chiar na le soisel na thuthang lian hi achuak lo tur ti in var official te natin lo zia asoya Roy Keane angai dan po hi a khau hle a Egypt player le coaching staff ten referee an board hloi kha amoi lo atia ma se referee thuthuk na tam tak ero khachu Argentina lamin an lar zok na le an min than na manga referee zok kha an ne tlat wanga thlengani ti im an ngai dan an soi chuaka Alan Shearer hian Argentina comeback ro pui zia hi a mai bik lova Lionel Messi yan penalty a mai nu po a Aaron thau chuak le thei kha miro pui big zia ani atia chuti la in Egypt goalkeeper Mustafa Sobir kha player of the match tling khopa ache thathu le tlomzok rama a om kha poi ati zia soya Thierry Henry chuan Egypt how to Hosam Hassan technically ache thazia afak thunga Egypt lamin 2-0 zeta ma an roi chung kha khovel bar khaina ania Tarnung lama Mohamed Salah an tlan ko la tur mun asiam thiam zia pundit ho ma a soyin Egypt hi tlomzok ma se anlu aniam chuang lo champion lai daka anzam mi lo ti in soi hemtum hian khovel thlir thup Lionel Messi chuan record thar ron siam le nualin Messi chuan he matcha hian a game somthum pakhat na khel to in FIFA World Cup chanchina game khel number record tharasiama kumin tournament World Cup a goal riat athun hlin to awangin Mbappe khumin golden boot race ma ahruaya tun thlangin World Cup chanchina goal somni pakhat le assist voikua nei to im miro pui ber ani na anem ngeta tin Messi hian mimal record thalo tak po siamin World Cup chanchina penalty miss number ani pokani chakzok le chungnung zok in nga in om mai la kan tumpui te le khing pui te an beidon miau lo chuan achak lo zok kan ni theyani ti ria ila achak lo le noi nung zoka om kan ni ri ani po in beidong lo le lau lawa kan om chung chuan ne tu kan ni ve theyani